cette lutte, nous la vaincrons. Malheureusement, ou je dirais heureusement, nous n'avons pas de plan B. Nous n'avons pas une autre alternative que vaincre cette lutte. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje ko ikibuga cy'indege cya Kisangani cyarashweho na M23 ku munsi w'ejo ari tariki ya mbere ukwezi ko n'ukwezi kwa gatatu 2026. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko M23 ifashwa, bongeye kugaruka kuri iri jambo, ifashwa na RDF igisirikare cy'u Rwanda barashe kurikira kibuga, ariko aya ni amatakira ingoyi ya Felix Antoine Tshisekedi. Turaza kubigarukaho. M23 iri mu nkengero za Uvira, igiye kwisubiza Uvira. Ni mu gihe muri uyu mwaka wa 2026 hari tariki 17 ukwezi kwa mbere umusirikare wa nyuma wa AFC 23 yavuye muri uyu mujyi. Niyo mpamvu itumye General Sultani Makenga afashita iki cyemezo gikakaye cyo gusura umujyi wa Uvira. Uretse Uvira ndetse na Warikare nayo ngishobora kongera gufatwa, yarekuwe mu kwezi kwa gatatu muri 2025. Yani makuru arimo kuvugwa ni imirwano ikomeye cyane yabereye ahitwa Katoyi muri iyi weekend tuvuyemo. M23 byarangiye yigaruriye kariya gace ndetse no mu bindi bice bya Oso Banyungu. Ibintu bice nabyo byigaruriye na M23 masaha y'ijoro ku munsi w'ejo ku cyumweru ari tariki ya mbere ukwezi ko n'ukwezi kwa mbere. Colonel Wiringoma arashingurwa muri iki cyumweru nta gihindutse. Abo mu muryango we bari hafi muri umujyi wa Goma, ndetse akazashyingurwa mu cyubahiro mu irimbiri riri hariya Imugunga mu nkengero z'umujyi wa Goma. N'irimbiri ryagenewe gushyingurwamo intwari za M23. Nagwaye ikaze gusharinga ibiganiro ndetse no kutwereka ko dukunda, ntako bisa mwe mukomeza kugenda mutwereka ko muduhoza ku mutima. Ndaje mu kanya gato turambure aya makuru mwe muri hirya no hino. Bifuriza gutangira icyumweru neza kandi muzahahe muronke. Yes, reka mbifurize igitondo cyiza, reka mbifurize wa mbere mwiza itariki 2 ukwezi kwa gatatu 2026. Namakuru ari hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tuje kubagezaho. Ndabona hafi n'umujyi wa Goma rwose ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Goma kuri wa mbere imvura yaramutse igwa no mu bice bitandukanye. Rwamasoso Joe kubw'Imana nzanye makuru agezweho kuri Connect Media TV. Numa TV mukomeze mutwereke ko mudukunda kandi mudoza ku mutima. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje ko ikibuga cy'indege cya Kisangani cyarashweho na M23 ku munsi w'ejo ari tariki ya mbere ukwezi ko n'ukwezi kwa gatatu 2026. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko M23 ifashwa, bongeye kugaruka kuri iri jambo, ifashwa na RDF igisirikare cy'u Rwanda barashe kurikira kibuga, ariko aya ni amatakira ingoyi ya Felix Antoine Tshisekedi. Turaza kubigarukaho. M23 iri mu nkengero za Uvira, igiye kwisubiza Uvira. Ni mu gihe muri uyu mwaka wa 2026 hari tariki 17 ukwezi kwa mbere umusirikare wa nyuma wa AFC 23 yavuye muri uyu mujyi. Niyo mpamvu itumye General Sultani Makenga afashita iki cyemezo gikakaye cyo gusura umujyi wa Uvira. Uretse Uvira ndetse na Warikare nayo ngishobora kongera gufatwa, yarekuwe mu kwezi kwa gatatu muri 2025. Yani makuru arimo kuvugwa ni imirwano ikomeye cyane yabereye ahitwa Katoyi muri iyi weekend tuvuyemo. M23 byarangiye yigaruriye kariya gace ndetse no mu bindi bice bya Oso Banyungu.
ibintu bice nabyo byigaruruye na 23 masaha y'ijoro ku munsi w'ejo ku cyumweru ari tariki ya mbere ukwezi ko n'ukwezi kwa mbere. Colonel Wiringoma arashingurwa muri iki cyumweru nta gihindutse, abo muryango we bari hafi muri umujyi wa Goma, ndetse akazashyingurwa mu cyubahiro mu irimbiri riri hariya Imugunga mu nkengero z'umujyi wa Goma, n'irimbiri ryagenewe gushyingurwamo intwari za 23. Nagwaye ikaze gusharinga ibiganiro ndetse no kutwereka ko dukunda, ntako bisa mwe mukomeza kugenda mutwereka ko muduhoza ku mutima. Ndaje mu kanya gato turambure aya makuru mwe muri hirya no hino, bifuriza gutangira icyumweru neza kandi mwazahahe muronke. Nkuko nayimaze kubibabwira ko turagaruka muri studio za Connect Media TV na Inuma TV, mukomeza kugenda mutwereka ko mudukunda mudoza ku mutima. Ni weekend yarimo amakuru menshi cyane, aho hamenyekanye koko urupfu rwa Colonel Wiringoma yitabye Imana mu minsi ishize aguye muri Rubaya, bwari kumwe n'abarinze ndetse n'abandi basirikare bataramenyekana. N'urupfu rwabaye rwose nkaho inkuba rwose wumva nginkuba ikubise umuntu rwose itagira amazi cyangwa nta mvura irimo kugwa. N'urupfu AS23 yemeje neza ko rwose ari urupfu rwababaje M23 ndetse n'abarwanashyaka ba AS23 muri rusange. Lieutenant Colonel Wiringoma yapfuye ari ryo peta afite, ariko kuri ubu yazamuwe mu ntera agirwa Colonel. Ubu ni Colonel Wiringoma yarangije kwitaba Imana. Nta gihindutse rero muri iki cyumweru agiye gushyingurwa mu irimbi ry'intwari riri hano Imugunga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki cyumweru twatangiye kuri uyu wa mbere nk'uko amakuru ava hariya Imugunga abivuga. Abenshi bamumenye nka Kwikiri kuva Bunagana muri 2022 AS23 ikuramo Bunagana kugera Uvira, ubwo yakurwagamo mu kwezi kwa mbere ndetse bikarangira AS23 irekuye uriya mujyi wa Uvira. Turaza kugarukaho muri iyi nkuru ndetse nkabana nayo babwiye mu ngingo z'ingenzi. Colonel Wiringoma akunze kugaragara kuri cyangwa se front line ku rugamba rw'imbere, yiyerekana ndetse na General Byamungu haba na Nzenze ushinzwe ubutasi muri 23 no bakomeye kugenda bagaragara imbere bereka amahanga ko AS23 yabashije kuba yafata ibice bitandukanye. Kuri ubu rero yarangije kwitaba Imana. Amakuru mashya nuko agiye kuba ashyingurwa muri iki cyumweru n'irimbi ry'intwari riherereye hariya mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ubwo rero abakunzi ba Connect Media TV, bakunzi ba Inuma TV nibidukundira muzatubona hariya kuri rarimbi, ubwo azabashyingurwa turyamiye amajanja kugira ngo turebe uburyo azashyingurwamo niba bitwemerera. Ariko uko byatangajwe na 23 ikaba yarashyize rwose kemera urupfu rw'umusirikare mukuru, ndetse akaba yari umuvugizi wa 23 mu bijyanye na gisirikare, akaba nagiye gusimburwa. Umusimbura we turamugaruka mu biganiro biri imbere ko twakomeye kugenda tubibabwira. Abenshi bakaba hari uwo bari guhurizaho, akaba ari umusirikare w'ubwanwa bwinshi cyane ubarizwa muri 23. Ubwo rero ubwo Wiringoma Colonel azabashyingurwa rwose tubijeje ko tuzagerageza gukora iyo bwabaga mukatubona hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimbi ry'intwari riri hano Imugunga. 23 yemeje ko yafashe agace ka Katoyi cyangwa se Bitoyi mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo. N'imirwano yamaze amasaha agera kuri 6, aho 23 yamanutse mu gace ka ndetse ikomereza ahitwa Muhanga, ikomereza ahitwa Baubu, irakomeza irarwana muri bice bya Oso Banyungu. Imbunda ziremereye zarumvikanye ku munsi w'ejo hari ku cyumweru, aho 23 ikomeye kugenda yereka leta ya Kinshasa ko nubwo yazanye abacancuro bari hirya no hino mu bice bigenzurwa na leta ya Kongo, FDLR ni benshi cyane, ndetse abacancuro ba Blackwater, abacancuro bavuye muri Romania batsinzwe ubwo Colonel Wiringoma yabirukanaga mu mujyi wa Goma, bose baragarutse. Ariko 23 ikomeje kugenda ikora iyo bwabaga kugira ngo yereke amahanga ko rwose ataragafu mvugwa rimwe
akaba ariyo mpamvu ku munsi w'ejo yakoze ama operation akomeye cyane yereka amahanga rwose ko karagace ka Katoyi kari ngombwa ko ikabohora ni hano muri Masisi muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere itariki 2 ukwezi kwa gatatu kuri ubu mama 23 nayo ikaba inakomeje ibitero bikomeye cyane muri kariya gace nkuko abaturage baturiye muri biriya bice babyemereye ibitangazamakuru mpuzamahanga. Ibi biraza kwerekana urugamba uburyo rwahinduye isura. Ubushize twababwiraga ko M23 irakora iyo bwabaga kugira ngo ibashe kuba yarwana umuhenerezo, yereke abayishyigikiye, yereke abarwana shyaka biri huriro ko bakiriza ntare za Sarambwe nkuko twakomeye kugenda tubigarukaho. Ibice bitandukanye rero bya Masisi bikaba bimaze kubohorwa na M23. Bushize nababwiraga ko M23 muri Rubaya no mu bice bya Masisi yarangije kugezayo ingamba z'ubwirinzi Iron Domes. Urayizibuka izi neanazita antimisile, ingamba z'ubwirinzi zifata cyangwa se zisama ibisasu rwose. M23 irazifite, nizo ziri kugenzura Rubaya kugira ngo ntihagire indi drone iza kuba yateza ikibazo muri AFCM23. Urugamba nibwo rutangiye, narabibabwiye. Nabwiye ko urugamba nibwo rutangiye muri uyu mwaka 2026. Mwitegura ibintu bishya ku ntare za Sarambwe na twirwaneho MDP. Harige tuvuga ibintu, harige tubageza amakuru ukabifata nk'ibintu bisanzwe, ari ku rugamba nibwo rutangiye muri uyu mwaka 2026. Urugamba ruratangiye. Ruratangiye kabisa. Ingamba z'ubwirinzi M23 yazanye murabyibuka ubwo yakuragamo ibice bitandukanye muri Kivu y'Epfo yerekeza Uvira, zarakoreshejwe Kamanyora. Ubwo FDNB gisirikare cya Neva cyatikiriye muri bira bice abasirikare barenga 1000 haraza Sange basiza gatwe. Ingamba z'ubwirinzi AFC23 yarazizanye. Mungu waje mwana ndaka itafata kabido agafata n'ibiki byose agakupita yageze kuri zingingo. Abadede cy'abasirikare b'u Burundi ba Sebarundi abenshi barasiga gatwe muri imirwano. Kuko intare za Sarambwe zarakaye nyuma y'urupfu rwa Colonel Wiringoma n'abarinzi be. Intambara nibwo itangiye. Narabibabwiye turi mu bantu nka batatu ba breakinze na za leta za BBC za The Guardian zitarandika inkuru y'urupfu rwa Colonel Wiringoma. Twaribabwiye mudutera amabuye wenda n'abakamarade nta kundi kuntu mwari ubigenze no kubyakira. Abapolisi, abasirikare muri AFC23 batuzi abenshi mwagiye mudutera amabuye, ariko twe tuvuga amakuru dufite gihamya nk'abanyamakuru umwuga babimazemo igihe. Kuri Connect Media TV na Inuma TV imyaka irenga 10 turi muri uyu mwuga nk'abanyamakuru b'umwuga. Nta munsi numwe tuzababwira amakuru y'ibinyoma. Nk'ubu tuvugana ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki ya mbere ukwezi ko n'ukwa gatatu 2026 hari inama y'igitaraganya yahuje abayobozi batandukanye ba M23. Inama yabereye mu birometero bike uvuye aho nicaye, aho nshaka kuvuga. Uwungirije mwenyewe General Sultan Makenga yari muri iyo nama. Yemeje iki? Inama yemeje ko AFC23 igomba kwerekana ko ari intare zari ziryamye ariko zirasinziriye. Nako zidasinzire umbabarire, ahubwo ziryamye ahubwo zirabyutse, ziryamye amajanja
gahunda ni ukurwana umuhenerezo. Trump wasabye mama 23 kurekura umujyi wa Uvira bitewe nuko ngo hagomba kuba intambara y'akarere bitewe n'abadede n'abafasha. Yibere mu ntambara na Iran afashijwe na Israel. Ibihugu bikabaka muri 10 byose biri muri intambara. Abasirikare bakomeye bose bashiriye muri intambara. Ayo Sovetura rero uyu niwo mwanya wo guhita yavansa ikajya imbere. Kindu, Karemi, Baraka, Tanganyika, Kisangani ndayigarukaho. Ibice byose bigomba guhita bifatwa na mama 23. Iri Mwenga, iri Shabunda, Uvira ndayigarukaho by'umwihariko. Muri 2012 nari muri uyu mujyi wa Rubavu na Goma, nubwo na myaka myinshi nari mfite ariko narayibonaga. Mama 23 rekuru uyu mujyi wa Goma, byatubaye bari hagati y'umujyi wa Goma no mujyi wa Rubavu cyangwa se wa Gisenyi, abenshi murabyibuka. Ubu rero nta gahunda yo kurekura kw'intare za Sarambwe. Bavuga ngo mu rutujuju yanga rutujuju umuraje mwumirwe ngo muraje muvemo. Reka mbabwize ukuri ko M23 yarakaye. Intare bayikoze mu jisho baramanutse. Iki cyumweru dutangiye cyo kuri uyu wa mbere muraza kumva inkuru nshya. Inkuru nshya muraza kuyumva. Muzi ko tubaha amakuru yizewe nkuko bigarukaho. Ubunyamwuga tugomba kubwubahiriza. Ntago amaraso ya Wiringoma araza gusiga ubusa. Inama yarabaye ku munsi w'ejo, yitabiriwe n'abayobozi benshi hano hakurya. Sinshaka ngo yabere mu bihe bice, ariko iyi nama yafatiwemo imyanzuro ikakaye. Mayimisi babwira ko General Sultan Makenga Mayimisi ari hano muri Goma nyuma y'ibyabereye Rubaya, yicaje abasirikare be, yicaza abakamarade, yicaza abakada, ababwira ko urugamba aribwo nanone rutangiye nkuko yabivuze dusoje umwaka 2025. Ijambo rivuye kwa mwenyewe Sultan Makenga rwose muryubahe kandi mutegereze, muraza kubona ikiribuze kuba. Leta ya Kongo yemeje neza ko Kisangani bo bazise ngo ni indege za cyangwa se ni drone za kamikaze ngo za AS23 ngifashwa na RDF igisirikare cy'u Rwanda. Ibi ni kwa kwikirigita kwa Kisekedi. Ariko buri abakongomani abashyigikiye leta ya Kinshasa buramujya munsetsa cyane igihe yavugiye ngo ziri backed. Munze kubona leta nikunze kubigarukaho, ibinyamakuru byose byarangije kuba robbing. BBC backed bafashwa cyangwa se bahetswe ku mugongo. Igihe babahekeye abasirikare tubona ari icyanzu b'abakongomani pire. Ubwabo ibihumbi bimaze kuva Rumangabo na Cyanzu. Abo bwabo ni ba rwana umuhenerezo babishatse bakagera Kinshasa. Leta ya Kongo iravuga ko ku munsi w'ejo, hari ku munsi wo ku cyumweru, amasaha hano ndayabona, ndeba amasaha rwose, kandeba amasaha. Okay, ni mu masaha y'igicamunsi ngo drone z'ubwiyahuzi za kamikazi za mama 23 niko leta ya Kongo yasohoye itangazo mu kanya gato, reka naryo ndicishemo amaso. Ngo mu ntara cyangwa se muri province yitwa ngo Tsopu, M23 yamaze amasaha 2 irasa ku kibuga cy'indege cya
Bamboka nari Bangiboka cyangwa Bamboka, ababizi munyandikire muri comment uburyo basomeye ikibuga cy'indege cya Kisangani. Amasaha 2 nibwo cyarashwe. Murabyibuka ko M23 yerutse gutwika ububiko bwa drone bwari yarakisangana. Amahanga arasakuza. Drone ziri kwica abanyamurenge zirabakisangana. Iyishe makanika yaje amasaha 70 imusangara muri Minembwe, niho yiciye umuyobozi watwirwaneho. Nta wigeze abivuga, nta gitangaza makuru na kimwe mpuzamahanga nigeze mbona gitabariza abanyamurenge kivuga ko makanika yapfuye. Drone zimemisi zirasana Rubaya, zibahitwa Cambuca mu mipaka ya Masisi, mu mipaka ya Warikare, mu mipaka ya Kabuzibiega. Nta muntu wigeze abivugaho. Ariko leta ya Kongo intare zikuye inkota mu rwubati zonge kurasa Kisangani ku munsi w'ejo. Ibitangaza makuru byasaze. Amasaha 2 ngo hari ku isaha y'isa 1:30 ku munsi w'ejo z'ijoro mu ntara ya Tsopo Kisangani, nibwo ma 23 yarashe kuri kiriya kibuga cy'indege cya Kisangani. Nta muturage barashe ububiko bw'intwaro Amura. Itangazo ryagiye hanze, ndabona abayobozi batandukanye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamenyesheje Tshisekedi, Felix Antoine Tshisekedi wa Chilombo, bamumenyesheje. Itangazo ndabona ryashyizwe umukono n'uwitwa ngo Claudine. Usi none wahe bamukuye he? Aho mondebere ngo ni ushinzwe, ngo ni ministry ngo ushinzwe igenamigambi n'ingengo y'imari y'igihugu na ekonomi n'ubucuruzi muri Kongo. Ibya gisirikare bijemo umucuruzi gute? Claudine Atisa Ngerondia, uyu ni umuzungu. Claudine cyano ngo muri bira bihugu bya nuza bya Nigeria. Atisa Ngerondia no wasinye kuri rikangazo. Leta ya Kongo ikabirimo gutabaza ko yatewe na mama 23 bwo yarasaga ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Nicyo gihagurukiraho zira drone mwumva ziza zikabombarida abantu hara muri Minembwe, zimaze iminsi zivugana abanyamurenge benshi, nta wigeze abivugaho. None intare zirashe ubwira kabiri, amahanga arahuruye. M23 igomba gukuramo brage muri iyi ntambara. Ibihano barabifatiwe, amahanga yaravuze, ariko rwose reka mabwiza ukuri bayobozi ba M23 mukunze kutureba, nziko mudukurikirana umunota ku wundi, mukuremo brage muri iyi ntambara. Urimo brage rwose mukomeze, ariko zanavuyemo. Intare zirasatira umujyi wa Uvira, mu nkengero z'umujyi wa Uvira zagarutse. Muri iki cyumweru dutangiye muraza kumva inkuru nshya. Breaking news. Abanyamurenge bari gutwikirwa, abanyamurenge bari kwicwa, ibitero birava Kisangani harashwe, ibitero birava kwa Sebarundi ibujumbura, ikibuga cy'indege cy'Ubujumbura n'ikire cya Bujumbura kigiye gufungwa. M23 isubiye Uvira. Ni breaking news. Nababwiye ko tuzatubageza amakuru y'indani yuzuye ukuri. Intare za Sarambwetse Uvira zigiye kwisubiza Warikare. Nta byo gusubira inyuma muri uyu mwaka. Uwo Trump uvuga ngo ari guhuza ibihugu, ari guhosha intambara, nuko uvuga ngo bamuha amabuye yenye intambara y'u Rwanda na Kongo yarayirangije.
ya M23 najya yivuga. Reba ibyo akoreye Iran, reba ibihugu bigera muri 10 biri mu ntambara, ni uraza gukiza intambara y'abakongomani hano. Abasore bari wabo bari kwirwana, abasore bari wabo amaziga ababyeyi babo bicwa bakubitwa bambika ubusa, amazu barayatwitse muri weekend dusoje, drone zaraje zitwika amazu muri Minembwe bararara hanze. Munyamakuru inshuti yacu Maripo yagoye Pwezero minsi ishize, nta mahanga nta gihugu na kimwe cyabivuzeho. Ibiyo tubivuga ntimukagire ngo ni fanatisme, ntimukagire ngo hari ubunyamwuga twatakaje. Uharaniye uburenganzira bwe, umunyamakuru w'umwuga agomba kumushyigikira. Tujye gushyigikira bicanye ze ibizigera bibaho n'undi munsi. Intare ziramanutse, intare zirarwana. Uvira murongera kumva Uvira tombe very soon. Uvira tombe. Intwaro zari hano muri uyu mujyi wa Goma, drone za Sukhoi zafatiwe hano ku kibuga cy'indege tariki 27 Mutarama 2025, zamanutse ziri kuri fro. Intwaro zari Rucuro ziri kuri fro. Kamikaze zo bavuga IS-23 ntiyazibura. Hari zindi drone ifite zitari z'ubwiyahuzi iri gukoresha muri intambara. Mwabonye indege yazengurutse Minembwe mu cyumweru gishize, ibikoresha intare zabizanye zirahari na twirwaneho. Uvira iraza kuba tombe very soon, very soon. Abarundi mwandike muri comment mu rutujuju, ariko reka nze mbabwize ukuri, iyi ntambara M23 niteze kuzarekura ibice yafashe, niyo ya nyuma nkuko n'abayobozi batandukanye bakomeye kugenda babigarukaho. Ubu rero niba Sebarundi ufatanyije na Neva, niba abacanshuro baratsinzwe batangiye gukoresha intambara yo mu kirere y'amaguru, mwarayitsinzwe, intare zabirukanseho ubwo uyu mujyi wa Goma afatwaga. Twasanze abasore hano muri umujyi wa Goma bumutse rwose, abasore basimbuka hejuru, nta n'ibyo gukoresha imbunda, nta gikorwa remezo kigiye cyangirika Goma na Bukavu. Abo basore barahari ba mudahusha ba IS-23. So ubwo rero mu masaha ari imbere turagomeye kugenda dusesengura ingingo ku yindi. Gusa intare za Sarambwe zamanutse ziri mu misozi ikikije Uvira ya Kutumba, Ngoma Nzito, Feke Adui wa Wazalendo babaya sana. Nababwiza ukuri, niba mukurikira Connect Media TV na Inuma TV, muzingu twanye musoko mujyi wa Uvira, muzingu twanye musoko mujyi wa Uvira. Akanyu kashobotse, abarundi mwavugaga umupaka kavimvira ngurafunguye, no intwaro zose zanyuraga, ibyo bitero byose haraza kauzi biega byacaga hiwanyu. Mwumve ko intare za Sarambwe zibagezemo, muhambire musoko mujyi wa Uvira nkuko byagenze tariki 16 bawusokamo. Lawrence Kanyuka muvugizi wa 23 yambaye amantibare avuga ko umusirikare wa nyuma ahambira utwe mwaramubonye, ariko M23 iragarutse n'intambara yeruye. Ibyo bavuga ngo CCRF agahenge ngo namasezerano ngo ni ibiki, reka nze mbabwize ukuri, intare ibyo bintu barabihaze. Ibyo biganiro byanya Doha hararaswe, mwabonye ibyo Iran yakoreye, sinzi naho ibiganiro bizongera kubera i Rwanda. Jaho wohereza ingabo za Angola ziri mu misozi miremire ya Rucuro, Masisi no mu bindi bice. Abo bacancuro bose bari koherezwa, intare zahagurutse zigiye kurwana umuhenerezo. Abasore nabyo kurekura ibintu twabibabwiye kuva mbere, turabibabwira n'abanyamakuru bakorera kuri tele, turabibabwira n'abanyamakuru baba bafite amakuru ya ndani. Ndabashimiye, turasubira mu bindi biganiro. Ni breaking news na makuru nari mbazaniye, andi makuru y'imirwano turayagaruka mu masaha make ari imbere. Mukomeze mudukunde, mudoze ku mutima. Ni Connect Media TV na Inuma TV, mudukunde natwe turabakunda. Ibihe byiza.